Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi, Rayon Sport yatangiye kuba ikipe ikomeye mu Rwanda. Yatwaye shampiyona yayo ya mbere igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu, yongera kuyitwara igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe. Yanegukanye ibikombe byinshi by'amahoro. Nyuma y'ibihe bikomeye igihugu cyacu cyanyuzemo, Rayon Sport yongeye kubaka ikipe ikomeye, yegukana shampiyona y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, mirongo icyenda n'umunani, bibiri kabiri ndetse na bibiri kane. Mu mwaka wa 2012 habaye amasezerano y'akarere ka Nyanza na Rayon Sport, maze Rayon Sport isubira ku ivuko gutyo. Mu gihe gito kandi yaje kwifatanya na Nyanza FC. Nyuma y'amezi make ibikorwa bya buri munsi byarongeye gukorwa, maze Rayon Sport yongera kwegukana shampiyona yayo ya 2013. Bidatinze yagarutse mu mujyi wa Kigali. Sezo ya 2013-2017 Rayon Sport itwara shampiyona. 2018-2019 yongera gutwara igikombe cyayo. Ariko amwe mu mateka yaranze Rayon Sport muri Sekafa Kagame Cup igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani. Uyu ni umwaka utazigera uhanagurika mu mateka ya Rayon Sport, kuko ari umwaka bandikiyemo amateka na n'ubu akiririmbwa i Nyarugenge ndetse no hanze y'igihugu. Iyi Sekafa yabereye muri Zanzibar. Rayon Sport yageze ku mukino wa nyuma ihura na Murandeg. Yatsinze ibitego 2-1, ihita iba ikipe ya mbere y'u Rwanda yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Ariko muri icyo gihe cyitwaga Sekafa Club Cup. 2013 Rayon Sport yageze ku mwanya wa 4. Irushanwa rye ryabereye muri Sudani, yari yageze muri quarter final. Rayon Sport yageze muri kimwe cya kabiri, mu gihe umwaka Vitaro ari yatwaye igikombe itsinze ikipe ya APR. Nubwo itatwaye igikombe, yongeye kwerekana ko ishobora guhangana n'amakipe akomeye yo muri aka karere. 2018 kigarukiye mu matsinda, ni irushanwa rye ryabereye muri Tanzania. Rayon Sport yari mu itsinda rimwe na Gor Mahia, RRB Academique y'u Burundi, AS Sport yo muri Djibouti. 2018 yagarukiye muri kimwe cya kane kirangiza. Irushanwa ryari ryabereye mu Rwanda. Rayon Sport yatsinze Atrabara ibitego 2-0. Ibi byayihesheje itike yo kugera muri kimwe cya kane kirangiza. Nyuma yasezerewe itaranagera no ku mukino wa nyuma. Muri make, Sekafa Kagame Cup Rayon Sport nigeze igera kuri finali inshuro nyinshi, dore ko yageze finali inshuro imwe gusa. Mu mateka yayo yageze kuri finali imwe yonyine, irayitwara. 2003 yasezerewe mu matsinda, 2005 isezerwa muri kimwe cya kabiri kirangiza. 2012 yarangije ku mwanya wa 4, 2013 yarangije ku mwanya wa 4, 2014 isezerwa muri kimwe cya kane kirangiza na APR FC. 2018 yasezerewe muri kimwe cya kane kirangiza, itsinzwe na Azam FC. 2019 isezererwa muri kimwe cya kane kirangiza. Ese uko Rayon Sport yubatse birahagije ngo itware Sekafa Kagame Cup iheruka igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani? Yego, birashoboka kugitwara, ariko ntibivuze ko ari ifite amahirwe menshi kurusha andi makipe. Twateguye impamvu bishoboka ko yagitwara. Impamvu ya mbere, yakoze ivugurura rikomeye mu ikipe, yongeramo abakinnyi benshi bashya ndetse inategura shampiyona hakiri kare, igira n'abisezerera. Ifite umutoza ufite uburambe kandi ifite ubuyobozi bufite intego yo guhatana amarushanwa yo mu karere ndetse na CAF Champions League. Hari ingingo Francis yatozaga Mukura ubwo Sekafa iheruka kubera mu Rwanda, si umutoza mushya muri aya marushanwa. Icya gatatu, kuba Sekafa igiye gukinirwa mu Rwanda, birashoboka ko kubera umurindi w'abafana bishobora kuza kwisunika ikaza kwisanga yageze ku mukino wa nyuma n'igikombe ikakimanika. Ariko hari n'izindi ngorane. Abakinnyi bashya aho twagiye tubabona bose bakenera igihe ngo bamenyerane. Muri iyi Sekafa y'uyu mwaka kandi hari amakipe akomeye nka Gor Mahia, Simba Sport Club, Singida Black Stars, Al Hilal Omdurman, Tusker yo mu gihugu cya Kenya n'andi nka APR FC. Dushingiye ku buryo ikipe ya Rayon Sport yubatse, twayiha amahirwe y'uko wenda izagarukira muri kimwe cya kabiri kirangiza, ariko birashoboka ko yanaharenga ikisanga igikombe yagiteruye. Bamwe mu bakinnyi muri iyi sezo yongeyemo n'imbaraga zizayifasha kugera kuri izo ntego twagarutseho: Antonio Atisokojo Munyabene, yongeyemo Boris Benu Munya-Centrafrica, Junior Kameni Rutahizamu Umunya-Cameroon, Junior Bande umuzamu Umunya-Cameroon, Issa Jigwiba Umunyamali, Ibrahim Jingarey Umunya-Nigeri, Shere Chaprao Umunya-Chadi, Abel Matumona Mukongomani na Muderi Akbar Murundi. Mu bavuka mu rw'imisozi igihumbi yongeyeho Didier Nshuti avuye muri Gorilla, Didier Ndayishimiye
Christian Bebeto Nisingizwe, Muhoza Daniel, Mubaraka Nizeyimana, Ndikumana Fabio. Muri rusange Rayon Sport yongeyemo abakinnyi 14 baturutse mu Rwanda no hanze yarwo mu rwego rwo gukomeza kwiyubaka bitegura Sekafa Kagame Cup ndetse na Confederation Cup Championnat saison 2026-2027. Tubaze tukajya mu mibare, Rayon Sport imaze imyaka 28 idatwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup, kuko igikombe cya nyuma iheruka gutwara yagitwaye 1998 itsinze Murandege ibitego 2-1 ku mukino wa nyuma. Kuva icyo gihe kugeza magingo aya harimo imyaka 28. Ese Rayon Sport yaba yarakemuye kimwe mu kibazo cy'abamyugariro ndetse n'umuzamu? Mu mwaka ushize bari bafite mu izamu Kwizera Olivier, abadefenseri nka Emery Bayisenge, Ramazan Chimanga, Youssou Diagne, Prince Musore, abo bose bamaze gusezererwa. Ese uyu mwaka ni bande ishobora kuzakoresha muri defense nka duo? Cyane ko umwaka ushize twabonaga Chimanga ari kumwe na Youssou Diagne, rimwe na rimwe Emery nawe akagerageza kaza, tutibagiwe na Rushema Chris. Uyu mwaka ho biteganyijwe ko Charles Chaplo, myugariro mpuzamahanga wa Chad, wagombaga kuza kongera imbaraga mu bwugarizi, basinyisha Abel Matumona wa Konda Kanda wakinaga ikipe y'Amagaju. Uyu nawe yaje ari myugariro w'umutima wa defense. Bazana Didier Nshuti avuye muri Gorilla, bazanye Didier Ndayishimiye ushobora gukina ku mpande zombi, yaba uruhande rw'iburyo ndetse n'uruhande rw'ibumoso. Byitezwe ko Charles asaba ari kumwe na Matumona muri defense, maze uruhande rw'iburyo ruceho Didier, uruhande rw'ibumoso ruceho Ganijuru kapiteni nk'ibisanzwe. Ese ikibazo cya defense cyaba cyarakemutse? Bamwe mu bakinnyi Rayon Sport imaze gutandukana nayo harimo Bayisenge Emery, Ramazani Chimanga, Youssou Diagne, Abdelaziz Rivaldo Harerimana, Pavel Nzira, Prince Musore, Adama Bagayoko, Chris Rushema, Sef Olivier. Abo ni bamwe mu bakinnyi babanye nayo mu mwaka w'imikino washize, Idrissa Kuyate ndetse na Aziz Ben Daou. Twateguye ibintu 7 bigaragaza ko Rayon Sport ari ikipe y'ubukombe, ikipe yo gutinywa, ikipe yo kubahwa. Abantu benshi bibuka gusa ko yatwaye igikombe, ariko ikintu gikomeye nuko yabaye ikipe ya mbere y'u Rwanda ibikoze, yegukanye irushanwa ry'1998 itsinze Murandege yo muri Zanzibar ibitego 2-1. Icya kabiri, nabwo atwaye iki gikombe ari amahirwe gusa, kuko inzira yayo yari inzitane. Yatsinze AFC Leopards ibitego 2-0 muri Kenya, isezera Young Africans muri kimwe cya kabiri ibitego 3-1, hanyuma itsinda Murandege ku mukino wa nyuma yari mu rugo, maze izana igikombe mu rw'imisozi igihumbi. Ibi byerekana ko yanyuze mu makipe akomeye muri Afurika y'Uburasirazuba, atari kubona amahirwe gusa. Icya gatatu, iyi kipe yatwaye Sekafa yari ifite uruvangitirane rw'abakinnyi b'Abanyarwanda n'abanyamahanga. Abantu benshi bibuka amazina nka Jimmy Gatete, ariko iyo kipe yari inafite abandi bakinnyi bakomeye nka Zapi Mola, Mbusa Kombiri, Ndikumana Amati Katauti, Thierry Hitimana, Jano Wita King n'abandi. Icya kane, uruhare rw'umutoza Raoul Shungu ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu mateka y'iki gikombe batwaye, ko yashoboye kubaka ikipe ihuza umukino n'abakinnyi bavuye imihanda itandukanye. Icya gatanu, igikombe cyaje mu gihe cyihariye mu Rwanda. Intsinzi ya Rayon Sport muri Sekafa Kagame Cup yabaye nyuma y'igihe igihugu cyari kivuye mu bihe bikomeye, bituma icyo gikombe gifatwa nk'ikintu cyahaye abakunzi ba sport ibyishimo n'ishema ku gihugu cyabo. Icya gatandatu, Rayon Sport yongeye gusubira kuri finali ya Sekafa Kagame Cup, nubwo yagiye yitabira irushanwa inshuro zigiye zitandukanye. Kugeza ubu ikipe ya Rayon Sport yitabiriye kandi nayo yonyine yagezeho nayitwaye, bisobanuye ko finali yose Rayon Sport igezeho kuyitwara igikombe kireba biragoye. Icya karindwi, ikintu gikomeye abafana bakwiye kwibuka, Rayon Sport ifite amateka adasanzwe. Yageze kuri finali ya Sekafa Kagame Cup imwe gusa, ni ukuvuga ko ifite pourcentage y'100% yo gutsinda finali za Sekafa Kagame Cup zose igezeho. Ese uyu mwaka birashoboka ko yagera kuri finali, cyane ko tubonye ko finali yose Rayon Sport igezeho igikombe kiba cyayisanze aho kigenzi cyacyo kiri. Muri uyu mwaka Sekafa Kagame Cup 2026
amwe mu makipe ari guhabwa amahirwe yo gutwara igikombe cya Sekafa. Ikipe dusanga ku mwanya wa mbere ni Simba Sport Club. Ni imwe mu makipe akomeye muri Afurika y'Uburasirazuba, ifite amateka akomeye yo gutwara Sekafa Kagame Cup inshuro nyinshi. Abakinnyi ifite bafite ubunararibonye mpuzamahanga, harimo ba Doumbia, Kibu Denis n'abandi bakinnyi bagiye bakomakomeye. Iya kabiri ni Al Hilal Omdurman. Ni ikipe ikomeye muri Sudani, ifite ubunararibonye muri CAF Champions League. Ikunze kugira abakinnyi bakomeye kandi bafite ubunararibonye, harimo Jean Claude Girumugisha, harimo Ken Folomo ndetse n'abandi. Iya gatatu ni Gor Mahia yo muri Kenya, imwe mu makipe akomeye afite ibi bikombe inshuro nyinshi, ikaba yaranaje ivuye uwabitwaye igikombe cya shampiyona. Ku mwanya wa kane turasanga Vipers, ikipe nziza imaze imyaka Nyagateke itwara ibikombe mu gihugu cya Uganda. Ifite abakinnyi beza kandi bafite uburambe, Farouk Mia, Milton Kalisa, Derek Ndahiro. Ikipe ya gatandatu turasanga APR FC, ifite amateka akomeye muri Sekafa. Muri Sekafa zabereye mu Rwanda niyo yiganje mu gutwara nyinshi. Ikindi yari yubatse cyane ku buryo igaragaza ko izahatana. Rayon Sport ifite amateka ahambaye yo gutwara iki gikombe nk'uko twabigarutseho. Yari yubatse neza kandi ifite n'umufana uzaba uyiri inyuma yishyigikira, bikayongerera amahirwe n'icyizere cy'uko byose bishoboka. Rayon Sport kandi iri mu itsinda rya gatatu rya C, aho iri kumwe na Al Hilal Omdurman, Tusker ndetse na KVS. Umukino wayo wa mbere izaba itana mu mitwe na KVS, bizaba ari ku isaha saa 12 z'i Kigali ku munsi wo ku Cyumweru. Ndabashimiye, kora subscribe, comment na share, tujye tubana neza umunsi ku munsi.